abatura bari kurenga emitwaro 4 nibo biine oburema aha mibiri yabo omu district ya Hoima kwonka aba biine oburemeezi omu miturire yabo nebi bakubire nibenda kukora bwanyuma y'ebi byona ab'ekitongore kya Sofigenyi Fibo Care Initiative abarikushagirwa abanywani baba ba Don Josh and Friends bahireyo obugari oburikurenga 50 kweraho bamwe biine oburema aha mibiri yabo omu district egi. Program enu kiroki nibwo tutandikira tujjaga genda mbitweka bingi nitugaho obugari kyakatano ekigarukaho tujja kuba bulindi Town Council naho tugabeyo obugari 25 kandi obugari buno nigwo maguru gaitu hati gona nyota ine kurache zinu tinkiso kulibata Hirare tumusime orukwebembere by'entura y'abantu mu district ya Hoima nagira ngo abino burema ha mibiri yabo na munonga batarukuhurira nabashanga obuzubu bw'amani omu miturire yabo. Omuntu takubaza omunwa takuhura akolesa sign language agire mu irwaro agonza kubaza no musamu gambire kikumuruma taina mulinga aragambira omusa kintu kikora tikunduma nkura enda nentera hano ono mutoni guntera no musa kugumya na mutunura noni na mutunura omuntu namalira arumirwemu omubantu abayikalire hano bajja kuyino bulemu nabanda bajja kuli haso tuine kihandike kitugenda kuhandika district habwa sente za PDM zizire abantu bajja kuyino bulema tibayitungire nko kisemerire bamwe bahirwa obugaro obo basimira obuherezo obu kandi beina amasiko ngo nibwija kubahwera obugari buno tuboine bijja kuyambaho okulinda obwecumi obumezi bwaitu nokututangira endwaire na kukwata abantu kuruga omubuchafu ati nkizo mwaka gumu nekikiwe mpaka ndakanyika bakwemera batani nkizo bakanya okurugera report ya National Population and Housing Census eyakozerwa 2019 byo kwa katane 2024 abantu miliyoni 5 n'eshweka batura n'oburema butari bumwe na bumwe kandi abantu bakora obuchweki 13 n'obutonyezo bubira harigana aha abantu miliyoni 8 n'obutonyezo 9 abari mu Uganda. Gasha kwa Ambrose Nwagaba Katoto.